Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Get Sport News nabasuje kuno munsi mbabwira ngo mukomeze mugubwe neza cyane Nyagasani akomeza batize impagarike n'ubugingo kandi akomeze areberere imishinga yanyu itandukanye muba murimo hirya no hino mu duce dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Sinakwirengagiza kandi abatwumvira hanze y'imbibi z'igihugu cyacu babwira ngo mukomeze mwese mugubwe neza cyane. Kuri no munsi rero muri Get Sport News tugiye kugaruka ku makuru y'imikino ariko by'umwihariko nkuko mubimenyereye uyu munsi mba ndi kumwe na mugenzi wanjye Anastase Tuyishimire, ariko ntago no munsi turi kumwe ku bundi buryo. Tugiye kugaruka twakira Anastase Tuyishimire atugezaho icyegeranyo cyangwa se amateka agaruka kuri Rayon Sport na APR mbere yuko bacakirana ku munsi wejo, ku munsi wo kuwa gatatu. Tugiye kumva amateka ndetse n'ibihe by'ingenzi wamenya mu mikino yagiye iranga ano makipe aho zagiye zihurira kuva za 2008 gutyo kuzamura kuza kugeza uno munsi, maze byose mugenda mubisobanukirwa. Ni mu cyegeranyo kirambuye twateguriwe na mugenzi wanjye Anastase Tuyishimire. Anastase, muhereza ikazi atugezaho iki cyegeranyo gikomeye cyane cyerekana ubushongore, ibigwi, amateka by'ano makipe mbere yuko bacakirana. Ndabasuje cyane mwese, ari nako mbifuriza kugira ibihe byiza ndetse no kugubwa neza aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi, u Rwanda muri rusange. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abakunzi b'ikipe ya APR FC, ndahamya ntashidikanya ko yari umwanya w'agaciro wo kongera kwicara mukitekerezaho mukabanza mukareba mutese ko kaya makipe afitanye ubukeba. Iyo agiye gukina biba byacitse hirya no hino, uwari wese abavuga ati ubu noneho nibwo tugiye kureba umurebe nyawe kuruta uko twakwitekerezaho ubwacu ndetse nuko tutigeze kubaho tudafite intego yo kwitwa umureyo bifite aho biva. Nkuko kwitwa umugabo bifite icyo bishingiraho, ntabwo ari ukubyitwa gusa, bati dufatanya amaboko yacu twiyubakire gikundo yacu. Uko witekerezaho abari nako nawe ubwawe utekereza ikipe yacu y'Imana yaduhaye Rayon Sport dukunda. Ku ruhande rw'abafana b'ikipe ya APR nabo babivuga imyato, uba ari umukino ugiye kubahuza koko kandi uba ari umukino w'imbatura mugabo. Ikipe ya APR ugiye kureba mu mibare kenshi na kenshi nikunze gutsinda ikipe ya Rayon Sport, ariko no umukino bahuruje imbaga koko n'imbatura mugabo. Wabera kuri stade Amahoro cyangwa se stade yari yose umukino waberaho, hacu wambaye uwiteguye ni gutsinda. Ibihumbi n'ibihumbi by'abafana baba bakubise hirya no hino imihanda yose mu Rwanda. Reka sinakubwira b'Inyanza baba bukereye mu gihe abo ku Gicumbi ikipe ya APR yashingiweho ndabara ku Murindi wa Byumba baba babyambariye. N'umukino umutozo wari wese adakwiye gukora mikosa, abakwiye kwigaragaza. Byanga byakunda hagati y'ikipe ya APR na Rayon Sport, utsinze n'utwara igikombe. Biracyashoboka cyane ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ko gutwara igikombe cy'uyu mwaka byashoboka, ariko nanone ku bakunzi b'ikipe ya APR amahirwe aracyari yose kandi inzira iracyari ndende. Abari bakunze kubigarukaho bati Rayon Sport, you will never walk alone until I'm still alive, and wherever you go I will go. We are always gikundiro, the dream of all runners and foreigners. Iyo ni imyato y'abafana b'ikipe ya Rayon Sport mu gihe b'ikipe ya APR nabo bavuga bati turi ikipe y'ingabo z'igihugu kandi koko tugomba gushimangira umurindi w'ingabo z'igihugu. Niba se koko ingabo z'igihugu zarabohoye u Rwanda zigahagarika jenoside yakorerwaga abatutsi muri 1994, niba ingabo z'igihugu uyu munsi wa none zijya kurinda ndetse no gucunga umutekano hirya no hino mu bihugu bitandukanye bya Afurika n'amahanga bigendanye n'uko umutekano wabyo babaye mukeya, n'ukubera iki mu mupira w'amaguru tutabigaragaza twigaragariza imbere y'ikipe ya Rayon Sport? Abariyo bati twizera ko ushinzwe kugura abakinnyi abari hafi, ati hari abakinnyi bakeneye kuvamo badashoboye rwose, umweyo ni ngombwa. Ese koko umweyo urakwiye mu ikipe ya Rayon Sport? Ese koko mu ikipe ya APR igiye guhura n'ikipe ya Rayon Sport ibintu bitameze neza? Kuri Niyonzima Olivier Sefu nyuma yo gusohoka mu mwiherero nta ruhushya hawe akagaruka yasinze, ubuyobozi bw'ikipe ya APR bagafata umwanzuro kumuhagarika.
Ibi bishatse gusobanura iki ku ikipe ya APR ndetse n'isura itari nziza, aho abari ntibashobora gufatirana uyu murindi bagatsinda ikipe ya APR kandi bakayitsinda batayibabariye. Aya makipe yagiye ahurira mu mikino itandukanye myinshi, kandi kuko no guhangana kwayo kwatangiye kera nyuma y'aho ikipe ya APR yari imaze kubonera izuba. Hari impamvu guhangana kuba hagati y'ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Rayon Sport akenshi na kenshi bihera mu batoza, bikazamuka mu bakinnyi, bikagera ku bafana ndetse n'abayobozi b'amakipe yombi. Nta wakwirengagiza ko ikipe ya Rayon Sport ari imwe mu makipe yigeze gutsinda ikipe ya APR ibitego bigera muri 4 byose, ariko nanone ikipe ya APR nayo ubwayo yatsinze ikipe ya Rayon Sport ibitego bijya muri 4. Ibyo nibyo bitego byinshi cyangwa se nino nsinzi ikomeye yabaye ihambaye hagati y'amakipe yombi. Utsinda uyu mukino biragoye guhita ubyemeza aka kanya, ariko bisaba igihe, bisaba n'umwanya. Kabari akazi gakomeye k'umusifuzi, kabari akazi gakomeye ka federation. N'umukino ugomba guhabwa umusifuzi w'inararibonye, ampana babandi binjegajege. Ni nayo mpamvu usanga aya makipe y'ubwayo nta hakunze guhura mu mikino ya gishuti, ahubwo benshi bavuga ko ahuzwa na guverinoma. Uyu munsi wa none murasuzwa nanjye na Stars tuyishimire, tugiye kurebera hamwe ibigwi n'amateka bya ekipe ya APR na Rayon Sport kuva ya makipe yombi yashingwa. Tunarebera hamwe ese kuva ikipe ya Rayon Sport yashingwa n'inshuro zingahe imaze gutsinda ikipe ya APR. Ese APR y'ubwayo mu mateka ibigwi n'ubukombe yibitseho ikipe izi gutwara ibikombe hano mu Rwanda, ariko nanone itaragera hirenga mu mikino mpuzamahanga nyafurika itegurwa n'ishyamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF. Gutsinda ikipe ya Rayon Sport byaba bifashije iki? Ese gutwara igikombe mu Rwanda byo hari icyo byabimariye? Mbahaye ikaze. Reka nongere mbahe ikaze muri iki kiganiro cyangwa se muri iki cyegeranyo twabategura kigiye kwibanda ku ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR. Mbere y'uko izi kipe zombi zicakirana cyangwa se zimanuka mu kibuga kuri wa gatatu ku isaha y'isa 9:30 kuri stade mpuzamahanga ya Bugesera. Nkuko natangiye mbibabwira, ni umukino ubukomeye, ntabwo bizaba byoroshye kuri uyu wa gatatu kuri stade mpuzamahanga ya Bugesera, ubwo ikipe ya Rayon Sport izabicakirana n'ikipe ya APR ku isaha y'isa 9:30. Twagerageje kubakusanyiriza bimwe mu bigwi n'amateka by'aya makipe azwiho guhangana gukomeye kuva yamenyekana. Kuva mu mwaka w'1995 Rayon Sport na APR zimaze guhura inshuro zirenga hafi 74 mu mikino ya shampiyona, wongeyeho n'andi marushanwa izi kipe zagiye zihuriramo. Muri izo nshuro ikipe ya Rayon Sport yatsinzemo imikino irenga 23, naho ikipe ya APR itsindamo imikino irenga 30, zinganya imikino irenga 21. Hakaba harabonetsemo ibitego birenga 220, aho bigaragara ko ikipe ya APR ariyo kipe yinjije ibitego byinshi kuko yatsinzemo ibitego birenga 114, naho Rayon Sport ikinjiza ibitego birenze 106. Rayon Sport ikomoka i Nyanza ikaba imaze imyaka irenga hafi 46 ishinzwe, naho ikipe ya APR iyo shingiye ku murindi wa Byumba aho imaze imyaka irenga 22 nayibonye izuba. Muri aya makipe yombi APR ni ifite amateka akomeye mu kwegukana shampiyona, dore ko APR imaze kwegukana ibikombe bya shampiyona birenga 15, naho Rayon Sport ikagira ibikombe birenga 7 bya shampiyona. Rayon Sport ni ikipe izwiho amateka, ni ikipe izwiho gukomera, kandi nubwo ijya guhura n'ikipe ya APR ariko ntabwo biba byoroshye. Gusa igikombe Rayon Sport yatwaye muri 2013 yagitwaye ari kumwe n'umutoza Didier Gomez da Rosa, umwe mu batoza bahanganishije ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR. Hari imihigo yihariye ku makipe yombi, aho mu mwaka ushize wa 2014 aribwo aya makipe yabashije guhuramo inshuro nyinshi
kuko yahuye inshuro zirenga enye mu marushanwa atandukanye. Ikipe ya APR FC yatsinze Rayon Sport igitego kimwe ku busa. Icyo gihe Rayon Sport yatozwaga na Andi Futira wanyuze mu ikipe ya APR FC, mu gihe mu mukino wo kwishyura APR FC yanyagiye ikipe ya Rayon Sport ibitego 4 ku busa, ubwo Rayon Sport yatozwaga na Sostene Habimana bita Rumumba. Uyu ni nawo umukino rwose yatoje, anawutoza ariko wa gatandatu nyuma y'aho Rayon Sport ihagarikiye umutoza wayo David Donadei. Mu guhura kw'aya ma ekipe kandi ikipe ya APR FC yabashije gutsinda imikino 2 itandukanye yahuragamo na ekipe ya Rayon Sport, aho mu mukino wa shampiyona wahuje ama ekipe yombi ku ya 23 kwezi kwa 10 muri 2005 APR FC yanyagiyemo Rayon Sport ibitego 3 ku busa, iza no kwisubira ku itariki ya mbere ukwezi kwa 2 muri 2006 itsinda 4-1 mu mukino wari wateguwe na Ferwafa mu rwego rwo kwizihiza isabukuru y'imyaka 30 rishyirahamwe ryari rimaze ryemewe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Indi nshuro hari mu mwaka wa 2012 nyuma y'uko Lionel Sempre wakinaga ikipe ya APR ariko akaza kujya mu ikipe ya ZAWUJE muri Tanzania, yarafashe ikipe ya APR FC kuva inyuma igatsinda Rayon Sport ibitego 3-2 muri shampiyona, mu gihe yaje no kuyitsinda mu mikino yombi yaba ya kimwe cya kabiri kirangiza cy'igikombe cy'amahoro yazihuje uwo mwaka. Ikipe ya Rayon Sport ifite agahigo kariyo yabashije gutsinda ibitego byinshi mu mukino umwe, kuko yabashije kunyagira ikipe ya APR FC ibitego 5-2 ubugira kabiri mu mwaka wa 1996 ndetse no mu 1997. Ibi biraza gutuma dusubira inyuma neza aho twatangiriye, muza kutubabarira gatoya. Iyi niyo ntsinzi yabayemo ikomeye, niyo ntsinzi yabayemo iremereye cyane. Tariki ya 3 ukwezi kwa 10 mu 1996 Inyamirambo ku mukino wa nyuma y'igikombe cyari cyateguwe n'icyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda UNL mu rwego rwo gukusanya inkunga yo gusana ibyari byangijwe n'inkongi muri kaminuza. Rayon Sport yabashije gutsinda ikipe ya APR ibitego 5-2 nabwo. Yongeye kuyisubira tariki ya 26 ukwezi kwa 10 mu 1997 i Remera kuri Stade Amahoro ku mukino wo kwishyikiriza igikombe cya shampiyona yari imaze kwegukana uwo mwaka, aho nanone Rayon Sport yongeye gutsinda APR FC ibitego 5-2. Ku itariki ya 18 Kanama muri 2001 muri shampiyona ikipe ya Rayon Sport yanyagiye ibitego 4 ikipe ya APR FC, iza no gutwara igikombe cya shampiyona irusha APR FC inota rimwe uwo mwaka, aho yari ifite amanota 61. Umwaka wakurikiyeho hari tariki ya 4 Nyakanga mu mwaka wa 2002 APR FC yatsinze umukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro itsinda ikipe ya Rayon Sport ibitego 2-1. Mu nshuro ebyiri amakipe yombi yahuriye muri Sekafa 2005 na 2014 bagiye banganya, gusa ikipe ya APR FC igasezera Rayon Sport hitabajwe amapenalty. APR FC yabashije gutsinda Rayon Sport ibitego byinshi ku ya mbere y'ukwezi kwa 2 muri 2006, aho yatsinze ibitego 4-1 mu mukino wari wateguwe na Ferwafa mu rwego rwo kwizihiza isabukuru y'imyaka 30 rishyirahamwe ryari rimaze n'ubundi rimbayeho. Ikipe zombi zongeye kunganya ndetse no ku mukino wa nyuma w'irushanwa ryateguraga shampiyona ryiswe Roto Cup ku 14 Ukwakira muri 2007. Mutarambirwa Jabir yatsindiye ikipe ya APR FC, naho Jamal Neza atsindira ikipe ya Rayon Sport. APR yegukana igikombe kuri penalty 10-9. Muri 2011 na 2012 mu gikombe cy'amahoro APR FC yatsinze Rayon Sport ibitego 3-1 muri kimwe cya kabiri kirangiza. APR FC kandi yatsindiwe na Lionel Sempre, Kabange Twite na Papi Fati. Impuzamara ya Rayon Sport yatsinzwe na Hamis Drake. Mu mwaka wa 2012 na 2013 APR FC yatangiye umwaka w'imikino
itwara igikombe cy'isabukuru y'imyaka 25 ya FPR Inkotanyi itsinze ku mukino wa nyuma Rayon Sport ibitego 3-1. Ibitego byose byatsinzwe mu gice cya kabiri. APRFC kandi yatsindirwaga na Ruhinda Farouk watsinze 2, naho ikindi gitsindwa na Cyubahiro Jacques. Hategekimana Aphrodis Kanombe atsindira ikipe ya Rayon Sport igitego cy'impozamarira. Mu mukino wa shampiyona wo kwishyura wabaye tariki ya 9 Werurwe muri 2013, Rayon Sport yanyagiye ikipe ya APRFC ibitego 4-0. Icyo gihe APR yatozwaga na Eric Nshimiyimana mu gihe Rayon Sport yatozwaga na Didier Gomez Daroza. Ibitego byatsinzwe na Tegekimana Aphrodis Kanombe, Hamis Cedric na Kambare Sarita Janti Papi Kamanzi watsinzemo ibitego 2. Mu ncuro enye amakipe yombi yahuyemo mu mwaka ushize, APRFC yabashije gutsindamo 2, Rayon Sport itsinda inshuro imwe, banganya undi. APRFC itsinda Rayon Sport kuri penalty hari muri kimwe cya kane kirangiza cya Sekafa y'amakipe yabereye Kigali muri Kanama umwaka wa 2014. APRFC niyo yatsinze umukino uheruka guhuza amakipe yombi tariki ya 22 ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2015, aho yatsinze Rayon Sport ibitego 4-0. Jimmy Gatete yakiniye amakipe yombi niwe ufite agaheko ko gutsinda ibitego byinshi mu mukino uhuza amakipe yombi, dore ko buri kipe yayitsindiye ibitego 4 mu mikino itandukanye. Sina Jerome wari mu bakinnyi babashije gutsindira ikipe ya Rayon Sport ibitego byinshi, aho yaramaze gutsinda ibitego bya muri 6, mu gihe Masudi Juma ari wabashije gutsindira ikipe ya APRFC ibitego byinshi, aho yatsinze ibitego 5. Nta mukinnyi uratsinda ibitego 3 mu mukino umwe y'amakipe yombi yahuye. Gusa abakinnyi barimo Sina Jerome, Bokotara Bama Kamana Bovici, Lionel Sempre, Ruhinda Farouk bakina ikipe ya APRFC, naho Bokungu Njori na Kambare Sarita Janti batsindamo ibitego 2 ku mukino. Umutoza washoboye gutoza imikino myinshi hagati y'aba bakeba ni Rawurushungu watozaga Rayon Sport, wabashije gutoza imikino 16 yahuzaga aya makipe, atsinda 7, atsindwa 4, anganya 5. Ndayishimiye Eric Bakame yaciye mu makipe yombi, yaba ikipe ya APRFC mbere yuko yerekeza mu ikipe ya Rayon Sport, mu gihe ku rundi ruhande Ngabo Albert, Bizimana Jihad, Usengimana Faustin, Ntamuhanga Tumaine Titi na Jamal Neza aribo bari muri APRFC barakiniye ikipe ya Rayon Sport. Mu bandi bakinnyi ba rutahizamu ibihe byose barimo Jimmy Gatete, Bokotara Bama Kamana Bovici, Haruna Niyonzima, Jano Witakeng, Masudi Juma, Hategekimana Bonaventure bita Gangi, Nezigiyimana Karim Makenzi, Fuadi Ndayisenga, Muganza Isaac n'abandi benshi batandukanye bagiye bakinira amakipe yombi. APRFC na Rayon Sport na amakipe azwiho guhangana gukomeye, mu gihe ikipe ya APRFC ari imaze gutsinda imikino myinshi mu yayihuje n'ikipe ya Rayon Sport. Ikindi abantu bamenya nuko ikipe ya Rayon Sport ifite abakunzi batari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihe Jimmy Gatete rutahizamu wabiciye bigacika muri ruhago hano mu Rwanda yakiniye ikipe ya APR ndetse na ikipe ya Rayon Sport, ariko cyane mu ikipe ya Rayon Sport nta utamuzi. Ukongeraho umutoza Rawurushungu watoje ikipe ya Rayon Sport imikino 16 yayihuje n'ikipe ya APRFC, mu gihe abafana b'ikipe ya APRFC ku kibuga babita Rayon Sport ngo ni Gasenyi, bafite utwungo turimo umuriro. Reka sinakubwira biba ari ibishashi. Abafana ba Rayon Sport bo bavuga bati ab'ikipe ya APR ni ibikona, ni amateka abakomeye. Ibi bintu bijya gusa neza n'intambara yo ku Rucuncu bivugwa ko yaba yaratewe n'ikosa ryakozwe n'umwami Rwabugiri, aho ubutegetsi bwose ku isi bucungwa n'inzego z'iperereza cyangwa se intasi. Umwami Rwabugiri we ntabwo ngo yabashije kubahiriza amabwiriza ngenderwaho y'abiru b'ibwami. Ese ikipe y'ibwami ndabara Rayon Sport aho iraza gutsinda uyu mukino? Byose ni ibyo kwitega. Gusa ni ikipe ya Rayon Sport yatekerejwe mu myaka y'1960 iza gushingwa mu 1964, ishingirwa mu cyahoze ari komine Nyabisindu muri perefegitura ya Butare, ubu ni mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Ni umupira w'amaguru cyangwa se ruhago mu Rwanda watangijwe ahayenga mu 1930, utangizwa n'umwami w'u Rwanda Mutara wa gatatu Rudahigwa ku bufatanye n'abapadiri. Muri icyo gihe habaga amakipe atandukanye ashingiye ku mitwe y'ingabo no kuri za sheferi arimo yitwaga Maregure y'Inyanza. Iyi kandi yanakinwagamo n'umwami Rudahigwa ndetse n'amagaje yo mu Bufundu kubw'umutware Tito Rutarimara. Uwavuga bwinshi bwa kwira bugacya kuri aya makipe
gusa ni umukino w'imbatura mugabo. Mu gifaransa niho bakunda kuvuga ngo ke Romeyeri ganye. Mbere yuko nsoza cyangwa se mbere yuko ndeka n'ibindi biganiro bigatambuka, nuko 2008 ikipe ya PRFC yanganyije na Rayon Sport kimwe kuri kimwe. Muri uwo mwaka kandi ikipe ya Rayon Sport yatsinze APR kimwe ku busa, mu gihe 2009-2010 ikipe ya PRFC na Rayon Sport zanganyije ibitego 2 kuri 2. Hanyuma muri uwo mwaka ikipe ya APR igatsindwa na Rayon Sport 2 ku busa. 2010-2011 Rayon Sport yatsinzwe na APR 3 kuri 2. Muri uwo mwaka kandi amakipe yombi yongera kunganya kimwe kimwe. 2011-2012 ikipe ya Rayon Sport na APR zanganyije 2-2. Muri uwo mwaka ikipe ya APR itsinda Rayon Sport 3 kuri 2. Mu gihe 2012-2013 amakipe yombi yanganyije 2 kuri 2. Muri uwo mwaka ikipe ya Rayon Sport iza gutsinda ikipe ya APR 4 ku busa. 2013-2014 APR yatsinze Rayon Sport kimwe ku busa mu mukino wo kwishyura. Ikipe ya Rayon Sport itsinda APR 2 kuri kimwe. 2014 amakipe yombi yanganyije 2 kuri 2. 2014-2015 ikipe ya APR yatsinze Rayon Sport 2 kuri kimwe, mu gihe umukino wo kwishyura warangiye APR itsinze Rayon Sport 4 ku busa. 2015-2016 amakipe yombi yanganyije ubusa ku busa, mu gihe muri uwo mwaka kandi umukino wo kwishyura ikipe ya Rayon Sport yatsinzemo ikipe ya APR ibitego bigera muri 4 byose ku busa. Ni amateka akomeye koko. Rayon Sport ni ifite agahiko ko gutsinda ikipe ya APR ibitego byinshi n'urunganda. Reka tubihange amaso, reka tubitegereze ibiza kuva kuri stade mpuzamahanga ya Bugesera. Naho ngendeye Anastase tuyishimire, mugire ibihe byiza. ngira ngo mwabyumvise rero ko byose umusore Anastase tuyishimire rwose yabivuye umuzi n'imuzingo byose bibagejejeho. Mwabyumvise ibigwimbi, imikino yabahuje ndetse n'ibindi byinshi cyane bivugwa mbere yuko uno mukino ukomeye cyane Classico ikomeye hano mu Rwanda uba ku munsi w'ejo ku wa gatatu. Rwose urumva ko Anastase rwose tumushimira cyane rwose, yadukoreye mu nguni zose imikino yabahuje, iyo APR yatsinze, iyo Rayon Sport yatsinze ndetse n'ibindi byose bivuye imuzi n'imuzingo. Gushimira cyane rwose Anastase ku cyegeranyo kiza wadukoreye. Ubwo n'abakunzi ba Get Sport News aho muri hirya no hino, nizere ko mwumvise ibigwi, mwumvise amateka y'ano makipe yanyu mbere yuko acakirana ku munsi w'ejo. Ubwo gihe icyo navuga ni icyo nababwira nuko ke Romeyeri ganye. Ubwo bazakizwa n'isifure ejo rwose. Umusifuzi wo bita Abdul Karim niwe rwose uzasifura umukino wo ku munsi w'ejo. Ubwo ngubwo amahirwe masa ku mpande z'amakipe mufana, abafana ba PER, abafana ba Rayon, by'umwihariko mbifuriza kugira intsinzi muri uno mukino kugira ngo morale igaruke ku rwego rwo hejuru. Mwari kumwe rero nanjye Charles nta mwemezi, ariko ntago mba ndigiye nyine mumvise ko Anastase tuyishimire uno munsi twabanye mu buryo budasanzwe atugezaho icyegeranyo cyano makipe yombi mbere yuko acakirana. Mugubwe neza cyane rero mukurikira gahunda za Get Sport News tuba tubategurira umunsi ku munsi.